ni tu te chi bai vek u le tun tu ma chuan America ram buai na chungchang te po hi han soi ve kan du a khovel mun sang sang a muslim ral tlan te na anti buai dan le buai na chi sang sang an siam le thlen te kan soi kan puang thina tuna chuan America khovela ram ro pui ber tia kan soi sum le pa ye ni emo ral thuam ani emo America hi aro pui em a amaro chu America hi aro pui na chan tak zo ka chu lali suwa khista ani rual hian anram in rel bol dan fu le thalu tuk khu ni a hetiang ang ram in rel bol dan fu le tha hi khovel ram dang sarkara hian om lova maro chu chutia kan soi rual rual chuan America khu an thafam kim tina chuni hau lova muslim ral tlan te le ral tlan shim shimina America ati buai dan chungchang USA ati buai dan chungchang te po hi han soi kan du a tun tuma tilaya kan ron mu video a kan ron mu hi mani ti mai te ang tun kum September tha a Texas a buai na chungchang ani a nakina chip chia jok te pon kan la soenga hetiang khop hian America ram chan tur hianin mei chia te po an ron tong suak ngamani a chung te po chu chanchin kim chang jok te pon han ngai thla ila ti in tun tuma hian kan ron chop chuak ani e tun ma atang to in America rama khuan pem lu thini tin sang tam tak an om reng thina chung pem lu te awangin an rampo in har sat na le buaina namen lawan tok thi po khovel in a sia abik takin America ram hian khovel mun tin chunga ro are lawangin khovel mun tin mai khuan an panron ani bera muslim hel ho te po khovel mun sang sanga beina saber tu ani awangin muslim hel ho te beina po ram pakhat anga tok na saber te zingami ani bok aramin beina ato langsar ber chu 9/11 kan ti fo kha ania hemni hian an ro rel mun pui ber pentagon le anin chuan na ber world trade center chu arwala be ania chu mai chu tu tok lovin white house te me po be ani kha America ram mol phona ni ania lungai na ni ani bok in do pui pani na nuwa America in voi khat thil thuwa be run ato om chun ani miawa chuta muslim hel ho anni na khan America mi te thin lunga muslim du lo na le huat na nasatakin an nei pha chuti chung chuan an ram ro rel tu te chon ni tin mi sang tam tak an seng lut lui zela chung mi te chu an tan vote bank thatak an lo ni le zel ne chu mai chu tu tok lovin America in fanau ena a en reng Israel chu muslim arab ram tang rual te chon an be reng poka chu chuan America sum le pai a ei hek le bok mun sang sanga an sipai mun puite muslim hel sang sang ten an be reng chungin an ram khopui ber new york chu muslim te zalen taka an tual chai na mun pui berani a muslim pachal Barack Obama am president atana khan ani atang phei kha chuan ram ro pui America chu kong sang sangin atluchia hi ani pera muslim sang tam tak seng lu annia Christian na atlu chetial tialani ti po khovelina sia Donald Trump rom president masak tum khan Mexico ne na anin rina lai dan lava an ram pem lut le drugs lu na kong pui berchu kharani a chuti chung chuan Biden nuaya na satakin kong dagin an laluta America chu abuai ching chivet hi ani ber mai Joe Biden a hun lai khan America ram khu atlu chetu le a America ram ro pui ni thin atang khan thil tha chuak soi tur om meu lova Obama hun lai atang to in America khu pem khom ram ti foreign ram za chuang atangin phal na nei lova US alut ru hi Biden a ro rel chung khan mi noi som ruk chuang an pem lut mana an zinga tam tak chu drugs tol rutu ni in drugs lo om chi fentanyl China le ram danga tanga an tol lu chuan America thalai sang tam tak chu mi a asiam meka drugs tol lu tu te lo lu ruk na an border te chu khara nekin ni tin mi asing te linan lu bel ruya America ram ti chiat tuma beitu tem ro rel na an changa an rama chanchin bulian
mainstream media ten heng thil sual ti te hi reng ma se om lo ang main tukum cha an chon san mi mai boxi chutiang an ni ta ka wangin Donald Trump president voi ni na a aw la pui ber pakhat an ramadan lavaram dang mi lut te dam chua hotir atum na chu atlin nuwa be pui thak ngal ania thon ho ba ka mania ho po tam tak an omim hei hian an ram chunga lo po nasa takina tipunga avoi ni nana White House a lu le phat atangin Donald Trump hian a intiam na ti hlothling turin ma alanga la a president masak ti lamti ai in tun truma a president a hian a le truk to na tam dan lova anrama pem telaka thupek asian nem to zok bok The New York Post chanchin pu ina tarlan dana chuan Trump a sarkar hian USA om phallo mipui dap chua ho na a hian kaldan chin in an kala pakhat hi mi man le thon ho ania heta hian dan bo chiate an bitum deuh bik pakhat chu mania ho du ta na ho theina ruwa man ania he minua hian CBP home app siamin ho du te anin ziak luta sumpek ania van tlanga awareness campaign an thak bok chutianga na sataka ma an lak ta ka wangin aram mi pui te atang ngein Donald Trump du lo na thlipui aron tlea American mi sang tam tak chuan Trump an du lo zia lan tirnan kongzo pui than tak tak an huai hota knocking ti te chu an aw hla ania ma se chung chu poisami lovin Donald Trump chuan atum ram thleng nge turin an ram chunga dan lawalo lu ten na satakin adap zel boka ram chunga na sataka ma alak rualin foreign policy lama na satakin ma ala a ram tam tak chu tarif aron bituk ta duata chu chuan khovel beng aver thei leni an ram chunga an napui ber chu athona sum an sen ral na tamlu tuk ti zia omnan ramdang mi in lo fa a om te son chua chuania chin chiana alandan chuan ramdang mi in lo fa nuai sari sing sari sang thum atanga makta duai khat in kar velin an na an chol san to a hei hian ala thok ta tan na le lo atipung na sa hle tam tak chuan man chua an thon ho an lawa wangin an mania sarkar in ziak lutin an ho lomani The Washington Post chanchin bu chuan Mars thla atang khan ramdang mi makta duai khatin an na an chol san to ni ina tar langa hei hian na atitam hle ti ina soibok chanchin bu hian nikhata darkar tho zat na satakin atipunga meya hian 0.4% apungin chu asum zong chuan dollar somthum paruk le achan ve don ani a lo hian thilman sang zel po hliain in lo faten tho hun chung an nga awangin sumpo an la lut tama ti in atar lang dan keng ko tu ten an man chua ti luina manga phallova om thon ho ni a yin mi tam tak chon ma ni a chua san mai an thlang na sa hle ni an ram kho pui new yak khu dan lova pem khom na mun pui ti an thina American du fir lantan he kho puya hian chance po athalo thin le bok an mayor thartara an thlan po muslim pachalani ti chokan threveka America nun phung soi danglam na sa em tu chu he khopui nge yani Trump administration te chuan he muna hian dan lavaral tlan lut ho zon chuat na thok tu pol ice ho chu atir chuaka ma se New Yorkers tam tak zinga ice rate thlop lo tu tem ace headquarter ma a bollo te pai khomin ti chiat thei ang an ti chia a heng ho hi New York a ral tlan te an ninuk hlom chutiang chuan ral tlan te zok chu an huang taw so ta maya America rama nasataka muslim ral tlan te endong an han ni chole a chu thil chuan du taka an lo kuang ko muslim te chu atithin urin kum sang ni som ni panga November ni som pariat kham America again Islamization in ti te chon nor huai hotin Dearborn khopuya chon kong te an zo a he kong zo a hian buaina achuak zui nge ni Washington DC a US Treasury building bula National Guardsmen pani ka an ni a pakhat zok phei chu alua ka ani
akap tu lakan wal hi kumsang ni som ni pakata Afghanistan atanga American a in nu do laya Operation Alias Refugee in USA a hian US Special Immigration Visa mangina luta he thil thleng hian Donald Trump chu atitin urin ramsom pakua atanga green card anlo pek chuat chu azir chiang ngal vek turin thu achua chung ramsom pakua zinga chuan Afghanistan, Burma, Chad, Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmen, le Venezuela te antela. Heng ram atanga zalen takalu theina chu kum sang ni le som ni panga December ni khan tiam chin om lovim Donald Trump chuan a khar zui ta ni heng thil zong hi anti Trump lam tan chuan be na tur na satak om ani le a The Guardian in ice data azir chian na atanga alanda na phei chuan Trump administration chuan kum sang ni le som ni panga January atanga December thalai hol thleng khan mi nuai thum sing ni sang sari chuang America ataganan not chuak to a hei hi immigration detention level record sang ber singruk sang ria chuang a in record break tharani tin kum sang ni som ni panga April ni som ni pali khan Texas Governor Greg Abbott chuan anti-Israel protest pro-Palestinian Democrator ho huai hot na hnuaya University of Texas Austin pungkhom zinga mi som ni amantira tu lai hian America a nasa takin Palestinian protestor in university sang alu na sa le a America me po khu Europe ramte ang chau an ni to a Columbia University campus House Speaker Mike Johnson Republican House Speaker in atlo na a Jewish zirlai te chu mu im President Minoche Safik chuan buai na te aching fel thei lovani chuan bang ro se ti ina soi chuak bok America a hian college campus sang Columbia University New York atangin America mun sanga anti-Israel protest anasa hleni hetianga Muslim le American mi te in ep na chuan boruak sang anei renga kumsang ni som ni panga September thalai hol khan Texas Republican politician le activities lar Valentina Gomez chuan Muslim le kaputhiang lim aha live video ati chuaka vauna atok na sahle Valentina Gomez hi kumsom ni paruko upa ni in conservative ru takani ya Republican tan a in mang le abi kim LGBT le Muslim ado le a ma po in LGBT ho le khabu te po alo hal to thurorum tak soin LGBT le michak lo ningai suang che ti tongkam hial alo mang to a social media platform sang Facebook Insta Telegram a te chuan amimal account unblock sak veka Muslim le kaputhiang lim a hal pa hian thu asoya Islam sakwa hi kan ti to mak lo chuan I mabak lo thleng tur chu I fanau te pong sual an nianga I fapa te an lu tan sak an lani yang America hi Christian ram mani ya heng Muslim fir fiak tak te hi an lo kal na Muslim ram som nga pasaria thon ho fek turan ni pathian tik tak chu pakhat chau a oma chu Israel te pathian ani ti ina soya Isua Krista chu achak na ani thu soyim video hi ti top zui ta ni Valentina Gomez hian Muslim ne na tagin sang tam tak vauna adon thu asoya ma se azam pha lo ni ina soi thung kum sang ni som ni panga July ni so panga khan US Senator Ted Cruz chuan Muslim Brotherhood te firfiak pol anga puan theina tur dan siam arota he bill hi Muslim Brotherhood Terrorist Designation Act ya kawin he polin khovel pum huapa an malak na te sumlamati buai khovel puma an pol tharum tho na shem na pek te atuma Foreign Terrorist Organization Designation Bill hian Secretary of State in Muslim Brotherhood branch te firfiak polatan an ruatin catalog siam turin ria tira he bill hian Muslim Brotherhood le apeng te Foreign Terrorist Organization le Special Designate Global Terrorist
nation pani nuaya firfiak na kalpui awangin shem na pek aphal sakbok Muslim Brotherhood te hi Islamic firfiak pol radical tak an ni awang le Hamas le Middle East lama US tangrual ram le du dan an beichin awangin he pol hi firfiak pol angangai ania hei hian US rampon lam ami te nena an inzom na a ngong lian tak anei thei dor ani he pol hian dan angna atho na le social service pechin rampo angong hal le a kum sang ni som ni panga September ni som ni panga khan Texas khopuya chuan Muslim ten an sa khona thila pun khom nein thu soi na te an neya chuta chuan Texas nu pakhat chuan hoisen takin Muslim hovin hun an man lain an mic chu awachu saka Islam sa khuwa le zol nei der Muhammad ahi katawani Islam sa khuwa hian United States of America hi a op lowanga pathian khongai na zara Texas State po hi a op don chuang lo ti hi lalpa Isua Krista mingin he Texas khopuya hian kapuange atipia piap maya September hla ve khan charlika chu ka hlum ania ani thi na chuan American namthin lungpu thalai rual te chu akai hara an khopui mun sang sanga le ram sang sanga athi na chuan thu soyim ngong aneya Muslim khovel lian zel dang turin ram tin thalai rual te akai hara chu chuan khovela hian athalamin ngong alaron nei chuwa nge hi arin omani